chibai vek ule Hriphaw khua in mi bowan nei Pu Lalbiakdika zawnnaah lama hnih kan vakal ve a report toy kan han siam ve lo ko nge Pu Lalbiakdika hi September ni som paruk sang ni som ni panga jing fir jing darli dar nga bor vela leng chuak kha September ni som ni pali sang ni som ni panga thleng po hian mu alani lowa taite sena group OMA ro man na in taite sena group OMA huam chunga branch sang ten a in chokin an zong me ka a bodon na hian an mani in lama omlovin pate te in lama om lai ani a enge mo changa zan khat holo te po nei ve thin ani awangin September ni som paruk jingkara achuak po hi zan khat na chuan an langai ven lutuk lowa zirtop ni September ni som pakua alo thlenga Pu Lalbiakdika chu alo la hot tak lo fo awangin a omna a patele Lalbiakdika naw te hi Hriphaw tanga hnai te tui ku khua kolaliana chinchang ngai venin an kala kolalian hi tlaya te po an len fo na ani awangin heta hian oman ring berani kolaliana hian an va mu mai lo awangin chung khat leina hnai tlangwal som rual velin zirtop ni vek hian tlai lama kolalian khua hi an va en nun le a in tin an zot chuak nge nge ni he mi tumpo hian mu chu soilo chinchang hria tak ngial po anom lo wangin zirtop ni zana oemelam an hriat tir tange nge a ama Pu Lalbiakdika hi thing mystery ni in na tho hre nei lo thleng sil le chuat no thleng po a thok bor thin ani a chuti oeme in mi bo an nei thu an han hriat ta ka chuan an ma ni mai ro rel lovin tlom ngai pol dang an puna chungten nen chuan rawn han rel zunga kolalian khua hi a zawnnaah ma saber tur nia ngain oeme po hian an ven chuak le veka ama mule a chinchang hria anom lo wangin September ni som hnih in rin ni tangin khotlangin an zong tan ta ani kolalian khua hi Hriphaw khobul lok Hriphaw mar lama om nin tui ku khua ani a kolalian khua hi an kalfo na le Pu Lalbiakdika te po mystery ani anga tui kuk in sa a kal reng thin ani awangin he khua bak hian a kalan ring lowa he wanga kolalian khua po hi en non deuh tlut an ni September ni som hnih pakhat pathian ni alo thlenga Hriphaw khua ko hrang Presbyterian Salvation le UPC te po in biak in kharin mi bo zon na chu khotlangin an boi pui chun zoma mason na engma a om lo wangin thotan ni September ni som hnih pahnih a chuan khothenom zamuang le kolalian khua tenen Hriphaw le kolalian in kararam hnuai an dap tan ta ni hemitum hian mi bo zong an hatlang chuak po zani somnga chuang lai an ni ome hemi ni hian chu vel le sai khothlir khua po in an ma ni khodai vel dapin Pu Lalbiakdika hi an lo zong ve bok ani Pu Lalbiakdika hi a mun hnung ten an soi dan chuan an in a chu san tuk September ni som pasari nilai ni tlai lamdar nga le chan ve vela Hriphaw le kolalian in kara kolalian lampana akal an hmu a hei hi an hmu top na ani ta ni thilmak ang reng tak chu an hmu na nun berna atanga hnai te kolalian kholam koi hnih khat leka hian Pu Lalbiakdika nu ram kal hi motor ngakin konga a oma ani hian alo hmu hau lo thunga motor konga chu ma hian Pu Lalbiakdika hian anu om na hi apel manem ni ang ti do nila kolalian kholam pana akal mutu ten an hmu hun an soya hian anu chuan konga motor ngakin ka om to ati boxi a me rem thiam a harang reng khop mai helai vel thil khen dan hi Pu Lalbiakdika a bo ti hria hian vai pakhat chuan kachar lama hindu pui thiam alo zuk hruaya he vai pui thiam hian September ni som hnih pahnih thotan ni zandar riat vel khan Pu Lalbiakdika te in bul tual zola a thiam thil le man ro sang nen Pu Lalbiakdika hi ko ho tumin engemo ati a he hindu pui thiam hian darkar somsari pahnih ralma in alo ho ang ati a he thu khan buat sai lai mek hian darkar somsari pahnih chu aliam to a ma se alo la ho tari lo chu ani mi bo an om chang hian
trong trai thil khe thei te hi rawn lo thei lo an ni thina Pu Lalbiakdika bo chung changa po hian khochak lam nu pakhat a ming hi chu soi lo mai langin trong trai thil khe thei an rawn ani chuan Hriphaw atanga hlalutuk lo lui lian ve deuh hlek among lama chuan balu te po omna chumi lui ral le lam khodang ram chung ni sia chuan thlama oma chu thlama om te chuan ama Pu Lalbiakdika po hi an hmu ang chulai lui kam le thlam vel te chu han en te u a thi le damero chu soirem lo aron ti a soina lai ni om hi chu an en kim viawin an in ria engmai ro chun mulem lowa an zon fu chia lo wang po ani mai theye trong trai thil khe thei te thu soi hi Christian ni na zona tangin kan oi lo thei lowa mi bo chung te tan po thok huai na tling tur ani a zong tu te po in an soina lama piang kan zong deuh nge ya mi an ti ha thei phian mai hetianga trong trai na manga mi bo omna soi dik ta hi an om po ke chuan kala khelowa soi dik in hriat chuan comment lama in ron soi don nia tai te sna group OMA ro man na angin September ni somni pathum thole nia rengdil south branch korte thoveng south branch darlak branch le tuidam branch 10 Hriphaw khotlang kai hroina in mi bo hi an zong ve thunga atuk September ni somni pali ni lai nia rengdil north branch kortha chimveng branch bungmun branch le sermun branch 10 an zon pui le September ni somni panga ninga nia kortha marveng branch korte thoveng north branch le nalzol branch 10 an zon pui le don ani nilai ni September ni somni pali hian Hriphaw atanga chimlam kilometer somnga do na hla bungmun khodai lama beiseina om tharawangin ninga ni September ni somni panga hi chuan OMA branch pathum korte thoveng north branch nalzol branch le bungmun branch 10 bungmun khoram an zonganga kortha marveng branch le Hriphaw branch 10 Hriphaw le ache vel an dap le don ani Pu Lalbiakdika hring tunu pivan lal sang hian afapabo hi atuar khop maya zana po darkar khat bak hi kamu hil ngai meulo atiani engma ai lo wang le aril ru ha em wang hian kar khat chung le po hian cher ko kina in ria afapa ngai tu reng hian a huna manga khongai thlak khop maya chuti rol chuan an ma ni leina ta thale sumatan puitu te zong chunga lom thui ro chu asoya he channel kaltlang hian an ma ni lotan puitu zong te lom thu kan ron soisak bokani kan channel hi vai hoin an en lo tura ngai ta ila Hriphaw khua hi akhozat ve zet hi asam ram azat ve mizoram ti thinani thalaka kan hmu hi Hriphaw khua ani dinglam zong hi khothlang lam ni in mizoram ani veilam hi asam ram ani thung ma se asam ram lam hi kham cheng chia ni wange asam hian an ron ta chei lem lowa ron ti boi le chu po an nei ngai lo thung ani hetiang ani awang hian a khomi abik takin thalai te hi chuan an kho chunga kong kaltlang le lam zong hi asam ram ani thu hi an soi thadu vak to lowa vai na zong hian seve lem lo sela an ti ani ber maye tai te sna group OMA huam chunga hian OMA branch sompanga an oma chimlam atanga akho indot dan chu sermun bungmun korte thoveng tuidam kortha rengdil le zamuang ten ni zamuang atang hian khochak laba baira bikong apenga thanglama zol nuam kong apeng thunga alai taka Hriphaw kong hi oma Hriphaw hi mizo khoto ber a khodai do kan ti angkhani heng kho ba ka hian tai te sana group OMA a hian zamuang le bairabi in kara chu vel le sai khothlir an oma tuidam le mamit in kara darlak le nalzol omboka a khua anga kan soi chuan khosom pani ani branch ro chu som panga om thunga achan chu heng korte thoveng kortha le reng dila te hian branch ni theu anom wangani Pu Lalbiakdika hi nupui fanau nei to ni in anupui nen hian fa pathum an nei mana tu nai ro chuan anupui nen hian anin thena anupui hian an fa upa ber le no pang berakola
ani Pu Lalbiakdika hian an milai kumsom pahnih mi om pui thung ani anu puile an fa te pahnih hi sol enga omin an fa pa upaber hi senior department zirlai ani a September ni somni pakhat kha senior department in khom pui lai ani awangin an fa pa po hi in khom pui mang tur ani a in khom pui a mang nuam lo palang ti hlawin in khom pui zo ma kha chuan apa bo thu po hi an hril du lo nge ani alaina tom re khop mai Pu Lalbiakdika hian an in tanga a chua hian t-shirt uk le ke korbul podal aha a ama hi palian lutuk lo mai bial lam ani a apate a phei chuan fit nga vel chaw nianga san zong hi ting heng he ani ama ni thei om lo mu chuan phone number kan da hian riat tir thei ni sela alomom khopang eme zong lian a fanai Hriphaw branch suai me president nilai ania tuna kan member Pui Lalbiakdika si lalrin oma late fapa hi abodan chanchin tlema zong anron report ange si Lalbiakdika hi nisom le paruk thole jing karatanga chuak khania achung te tho ma in jinga athowa chu achin kha an setalowa achung te hianin an lo zong buai viau to kha lo nia te ni hian engma kan lo la she lo zo ka chu ti lai chuan zirtop zan khanin apate hian min ron phona zirtop thimhlim khan thilom zia kha min ron filta ti chuanin ke chuanin chu tiang ani chuan yme kan che tangai ni chu ti in tho puite kan rawn zunga ti chuan kan tho puite nen kan han soi ho nu in village council le MUP le MHEP office bearers te khomin joint committee kan neya Lalbiakdika achin kan siat tak lo zong tur chuan kan theyang angin ruam man na kan han siama in tunkar liam ta in rin ni atang khan khotlangin kan han zong tana a nung ten an soidan chuan thole ni jing kar chuak kha atuk ni lai ni tlai dar nga le chan vevel khan khua atanga kem ni bor vela hian kan kho thenom marlama son kolalian oma chumi lampan chuan kal inan huwa chu achin kan sian nun ber ani maya chu mi an mu na lai ram vel chu kan han zong ma saphota nima sela kan du anga kan in mu mai lo ta ka wang khan kan khopia kolalian khua ne na kan in kar ram chu chualam le tlak lamin kan han zong ta a ti chuanin ani hnih na khanin pathian nia khanin hei kan group taite sena group yme hruai tu te min ron tlo a ti chuanin kan thenom branch zamuang branch hruai tu te min ron tlo boka chuan kan lom le a kan group hruai tu ten ma min lak puya ti chuan min pui bom turin ruam man na te pon ron siama group huam chung mi kan branch thenom te zamuang branch kha heta muna min ron zon pui tur khan ruam man na min han siam puya anni hi voin hianin mi zabor vel an ron kala lomom kan ti hle chu ti lai chuan sai ko thir le chu vel branch sianin an mani huam chunga le helam kan khon nuai chua lampang hi an ron dap ve mek boka tiang chuanin kan member Pui Lalbiakdika achin kan siat tak lo chu kan zonga kan buai pui dan tlang pui chu ani Pu Lalbiakdika hi dam takin mule se ti hi kan du thu sa mani a ama ni thei om lo mu chuan phone number kan da hian hriat tir ni se alomom khopang chung hriat tir na tur number te chu Hriphaw branch president Pudonga pariat pasari pathum pakhat pakua paruk panga pakua pani paruk emo secretary puchuanga phone number pariat pali pakhat pathum pariat pakua panga paruk te anni ngai thlatu te lodam zel turin du sakna kan la na cheu